lau whiunga nai. Patalo wha o i le mamalu o le masenga o le au whasalau nei tai au. Ia, tūlanga whaalupe masani e fo i le tātou atunu. A tonu o le nāua tufa i nātu ia se whaalinga po se whaasalaunga o le ua mai au na tuuilunga o tātou upenga whailangi. Ia, a tonu po ua maua seava noa e tau te sila ma whaitau iai. Pe whaafongfongfo. Is it up? No. Ia, a tonu o le ai manino le aunga o le whaasalaunga. O mata upu afua mai I molianga o le sa umia le tofi minista o whaatoanga, whainga whaiva. Ia, manisi o la asanga ua papena o na tūlai mai. I le tu esei nātu ma le kapineta. Ia, o nisi fo I o whaaringa le vaenga whaupu. Ia, ai mai se fo I le whai unga fo I na whai nafi. Mo nisi o minista o le kapineta o whapena o na whamalolo. Ia, e whaisina umi o lau whasalonga le na whai. Ai, whape o leo mwhai o nau tau maua le aunga o le whea. Ia, e le tau mate o le tie le I o tau mau whisiri o lo fia sauno mai ai. Ai, pe le tatou whai me whasolo. Lau Fiame, Fiame, tai foi malo ia o le siri mo lava o le tūlanga le ua avanoa I foi na fo nisi o sui o kapineta. Po le asfofuanga lau Fiame ia po I foi nisi o e ono to e whaingi la tō tuwhinga e whatumuina ia avanoa. Ia pen whai foi na e sau no le tūlanga foi minista langolango, po e se a whianga foi la tō tuwhinga. Walele, e peo whesui e inga ia iai, e whawai lunga o le mataupu foi leo, le whatuatuaina po le whatuatuaina o lau taitainga. E tawala o na amata I le kapineta. Ia, o le lau vai ai le totolu le na vai ana nafi, I le whasolonga o matuk tanuanga. Ia, moni le lau avanoa ai na fo kapineta. Mai o le aso atai au, o le a whailo ai, ia whaipule suitulanga I le kapineta e anga ia tu intanga aduenga ia wawa noa. Tomorrow. Oia le atoanga o le teita inga o le whainga malo. Onga o le teingiri o le salalau o whamtalanga I di e lo to ia o le numero. Luma kwa kelea. Mai o le lumana I le teimile nei. Ua makua ka ape ale malo o le lopo ai le teita I el malo. O sintu sao I lo fion. Ia, pafstai, e le taimi nei. O le ia te au lava le tofi Palemia. Na whai e le whai unga le Palemene o Samoa. O le Palemene foi la o Samoa. E whai ala na whai unga. Pe whau au lo Palemia. Pe le whau au ina. E whateltari umala I le fontanga Palemene le vasfo. Ia, e le fono le Palemene le vasfo. E ono tupu ai. Ioe. Mai ia o aninga I fo I lunga o tala I lunga o penga ta whailangi. Ia se vote of no confidence na whaatino fo I le vaenga whai. O le fisili tu sa o la o fionga. La so fina ngalo ia whamtalanga wa aninga I lunga o salalau solo I lunga le ea. O whai unga ale pati. Ia o whai unga la va ale pati. Mai pe o le mele o titilo nei e pe o le fisili le na mai mua nei. E me whai ele pati o na vese lo teitai. Ai le me whai o na lato a vese lo Palemia.
Palemia Palemia mo le no ole ile fa matalanga le fa mole ole upule fa mama fai ole le fa to ina pe ma fai ona e sa no e fa manino le tu langa po ani vai ngole ta inga fa Palemia la o fionga o ma fu ai ona ba le pe fa ma fa mai pe le sa no fa mo ia ole mele wa tupu ile vai nga fa upu fai ua avea ia le molianga o lauli ua tupu ai se manatu a mua sa le tauna tupu le mea ai mai se o le tu malo ia le vai nga fa upu fai ua tupu foi se manatu oni faufaunga lea ua fai anga i le fionga i ala uli. Ele ngatala i faufaunga i tuatua le pati ai pe ua iei se manatu ua tupu o se faufaunga i totonu le pati ma amata mea atu i ate a ua le taitai. Ia, tau ina manino. O le aafia o le fionga i ala uli i mtaupuli ni, nā tau tisi le fia. O lewa na saunoa ma whaailoa ia lona foi manatu i le nei mataupu. Sa avea iai le whautuanga. Siri pere tatia i leo leo. O le matawhai o i le nā leo leo. Ia ai peitai whaawau pea i le fina ngalo o la uli. I lunga o le anganga na te fia tuli loa le ami o tonu. O le mela o te fia wha manino. E le o se mata upure ni na tala noa ai le vai nga wha upu fai. O le a fai se tape na nga wha pea. O le fina ngalo lava o la auli ia. Ai ina ua a fia loa. I le wha ngā solonga o le mata upu lea. Ia, pela le ua whatupu ai ia manatu. O le mātou mawhitanga al pati, a fia sesi. E mautino ala nā mea i ele ti ngā lofa, you're empathetic, sympathetic. A ele whapea, o le a foile toso i nātu iai. E latu i tonu le mata upu le ufa ngā solo. O le mata upu le ufa ngā solo. O le mata upu whaltu la fono. And it's very inappropriate. Mai o le mea le pe o tūlanga e se le mata upu le ni. I whelaua inga i e whai. La watu, ia lauli. Lau mai le si tu, ia, ai whele ngor kumaro. Ia lai pule, ia, tate musu e ta utala, ai le a ta no. O le mea la o le a fia ai o tangata whai upu, po taitai o le malo e tono mea. Le pei, wa si ia i lunga le, ia le neima ta upu, ma pei e tūlanga ese. Al whalawlawe aia, o le whalawlawe, o le lavea o le tau le lea. O le lava ele i maua i se tonu mau tu. O le fact, no one has been charged. La auli hasn't been charged. Le ala i le pule hasn't been charged. O le kele foi o ingo isi fai pule nga whelelea i le nā taimi. Wa pei wa avea ma se porokiki foi lea e whanga solo. Ia te aua ia i lo tūrang whataitau te rei fia ia i le mea. Ma manatu alofa fo i mo a inga o le tau le leo maniu. Ma e pei e eise manatu fo i lea. Ono lea e pei a fia ia whaipuli. Pei la SSC mea te tau ono uia e whanga solo ele mata upu lea. Ia te aua ia. Leo pe o whātau sanga tarun tupu. A lefto a o mai, a e o mai foi. E o mai ele o se morianga o se ua maliu ele tama. A e o mai. Ona o tala ua whatu. So that's the issue, and lesa o tom whai e whamanino i. Almela lea wa tupu to e fo i mai i lau fisiri. O ele la ngona le nā i le pati.
le ngata le tinga alofa ai pe o le la su e au te le lo foi polana me su e au ai pe amalosi le au ya la uli la su ai le mele it won't o le ua kakia le ia le fasolongo le tulafono o mea foi sa fina ngalo ia la uli e sa ili le la o ia ile taununga ya pe lava ela fa matana Whawhai vai lau whionga. Whawhai lau whionga I le Palemia. Le langona ti ngai o Samoa atua, le laulangi atua. I le whalongolongo mai I le awhianga o le tātou malo. Peitai, o lau whesili. Wa loa tausanga o avea lau whionga ma whaipule, ma minista, sui Palemia. Le wa ea o lava I le tūlanga māwalunga o le avea ia le whaaya ea ma Palemia. O te talitonu e talitonu fo I Samoa atua au, wa lava lau sila fia I tulafono. E whaafoe ai, ni awhia ngai pei tonu o le mele wa o iai taiminei lo tātua tunu. Ina ua molia ia la auli o lo fesili le la whawatu. Ua molia la auli. I lo sila fia whaataitai, wa abatul whaatutuanga I lo whionga. Molia la auli whaita waso, ili I whaia sau whaai unga. Ona whaatatali mai ale o le tuangai, le taitai o le HRPP, mao la tō fo taitai. Po le ale taimi e whaia I sau whaai unga, ina ua molia la auli. Peita ina amatolo leo na pepese mai latou e whai lau whaai unga whaataitai. Ma whapena loona tupu. O lau whesili. I lau sila fia whaataitai na e iai. Ai se amea na ele whai ai whaai unga ele taimi lava na mōli ai la auli. Ai u whaatalitali o whaita wina ai foi le nai tu. Ile taitai ina o le tātou malo ile tuai whai o lo whaai unga. ia o le taimi al tangata ia o le taimi na al tangata pe tau te whai mai e wawe pe tuai ia tau whina ngalo maliri o le whasolonga lava o lo mawhawhau le whawhaina o le matau mai o le mena umi ai o le tau mawhai lea ia la au e whai le mea te tau na whai o le wha mawai ia tano ina tono kapeneta tala noa I tono o le kokas a ua le mawhai lava ia tasi la le mea e whai ai le whai le rano whai lo le taimi le whai ai ia e so fina ngalo o ta ina lo mawhawhau no whai mai le tua ngai le mea tau na whai o sa o le o lau fisili I mean, what changes, Ami, whether I made the decision earlier or later? What changes? Actually, it's the same thing that the HRPP has been singing and asking you to do. Your leadership decision decides what you should be doing as a leader. That's exactly what they ask you to do that you're doing now. Oh, so you're saying essentially, I'm doing what the HRPP is saying. That's what HRPP was pushing you to do, and you are doing it now. Yeah, apapela o lo mafau na ese selo mafau. E fai ala fai unga I le taimi ua tala whea ngai, ma le whea ngai ai o au, ma la uwa inga whau pawhai, ma le minsta le ua awhia. To se fulu valu fai pule ia fa mai la auli lana saunua ngai lunga o le social media. Sa awai le fono al whawhalitu ia le nafi. Te le awai atu. Lea le atofi isi minsta suia I kampeneta. To fia la fai pule le mau per to vai e langolongo ina la ufionga le teitai ma le Palemia. Ia, o le name e poi pe to fia.
ia te wai o la e ta o toi finangalo fai pule o la o filinga fataitai o lo fesili le fai pule ai mai se o le wava no al cabinet pe ia son fatu tuanga ia te pele ai ile nei a mea o la ua mau o te le fia so e au i se mea o le wata atia lo tau fi fataitai la Uli is being charged he needed to resign o la upu matou vaenga tatou loto te tele e ia me tutupu ai me fai au na tatou whafoi a wale me fai lava le lau whasanga mai le uru la au ia te you know e fai alo wau tiu te i le me wato fia ia a wale fia ia le vaenga whaupu fai e le me fai ona tu wau tiu te whaale malo se i o i le la sanga o iai pa whapea e whatini ia le fia o nisi o whaipule ia le si foi me o le mauta e le nau mato la ia le si vaenga foi le do foi po ferme ia le lato finanga o tuenga te mi whapene we tau tatai mai tutonu o le atonu ana me le tu o le me le tu ua fia le minsa ona moriang ale la o fatu po i mai si mautala mo me e fatu ia na tau tira fia o le van fa pene fa mtara ia o le loto ita ma le loto tau imsui o le mea alna wala nuai upu fai whatever ele to atu punei o le mea whatever ai o le fa moe moe ai ia e tau tata mai le molo o le ala ia ma tau fa se ai numa le ngaruenga a faia o se turanga foi le i upu fai wale me fai fa wa fenga malo e foi ia filfilinga e fai anga i natura ai mo taimil nei e fi fai atu ala u ma le me foi o le o sui la cabinet ta u al fatu tuang o le ale pupu o le ale umi e o te pare mi ai o te mana mi ase se capeneta awar capeneta e fa foia le ngadu lo fionga le si visili min stai to tolu le o fa malolo nei o le ale le fa tu no lo fionga i la to o fa i lo fa un fa mutalo o le to langolo ngoina o ave ma Palemia e fa ngofia al visili o tu mau ya oe ya lo fa tu tuanga ya ta but it's not one way o ke vai foi au ia o ku mau lo fa ko kwang ele minstalia almena no mana wai ele foi ta le mato tala noanga o ele fa pe fa la o tele no mana e fa sanga ile le ia e pe foi no ma fa sanga i mlau ele o se me foi nele fa pe una ia ile fina ngalo le fa lo mai itala ia fai but when it comes to confidence ya wai is tai I need to know that le vai aso la le il fono al Palemia le ta ue ave ia il Palemia pe afa pe fai se pa loto le fa tu no lo fioma o ia se tu la vo te sila ila o fioma e ono lango ina le fa au pe lo to finga Palemia e le tuangai ia vai le ale me ta te le fa tari vai po la me tu po le son fu ele ma fai no fa tala po atala ista ka te fai na la o atala o leo te malama le rei i le tulafono o avanola ia i Palemia Taftai langa mo le avanoa o le ofesili whamalo lo fionga tuna mai tai Palemia o le mātau le teimili nei a umona mai lo whaasila silanga a umai le whaasila silanga la auli o la ofesini to sao ua vai lua ina le tō vaianga whaupu whai ai po ua malepe fo i le tōlanga lo i le teimili nei i le taatianga lo ngase le walia e mai ia o la fisili mai nei ia tau ta te vai po a falling on tau e fa salanga la ulina na ave i le amtanga mai au mele o le lungo mato wa pages ia o i tato te malepe ai ma te refelo so o le meu te whano ai tasi te tangata mana ngai o inga o a fianga ia o mai ia te ia ai te ia o tupu ele mele ia te ulai mo tangata ia ma fau
o le altua ngā whainga lea e whai eili me lea. Mō le whai pule. O ele whailana whetuna inga o ele. Ia, o te le fia tau tala fo ia, o tangata malana whiriwhiring. Ia masalo le sivangal na le la tu el fasononga. Ia malia o finangal. Se eu aku ia. Ele o se fai mange ka voi le ki ro pulan le la. Papai lava lawa fionga ele mai tai Palemia le no fasili no ona fia fasili tu lava le mata upule le fa to tuanga o sisa o lava lawa fionga o la fai unga le na fai na nafi fa tala noanga o ministai o fa malolo na base lunga lo le to fa to tuaina o no le tulanga o el taimi nei pe na base lunga o no la to ia na saini le tusi le o bisai nei lawa fionga ia o mea umana a o le isu aia ua mapunga ono le matau pule ia lauri le la ua iei langona malorosi o tangata so e whai ngofia tu maupea lo fatu to ina wau pele ai ia tari mai whamaria mai ere ai ia o whamaria fo ia la fionga o leo o westa sio minsta le ma ua lui la fai unga la so finangalo ia bai o sa mo le tunu sa loto le fa pe foi o te alota mala inime e fai o le fisili o fatto to ina le fa no fi mo sta tai lua o le taua veina o le tofi minister le se me fatta wa fo tolu la ia tu la fo no fa ia mai tau no fa pe atu le lu ile au mai o le tofinga la vo minsta tasi atanga te tu ia ilalo tu la fon o le Palemia mai ele fa pe senga nga fo ile fa kon kalake o le taimi wele mga oi ngana ko shake le po le po au penifiki o au me failo kongi o angi mafu anga le kuliai oi ele o le melna mai foi le ina ua momoli atu ia le tusia le minstare o le pe o titilo atu pe ele io o lona mafaufau o le avea le fesili o le fatu atuaina ma se mea ave ese ia o lona manatu o le saulotonga o lona manatu ele langolangoina ele tauna faina ilona. That's how I read well, of course it affects the ngadwen. La la nga mati to fafsanga ai le sunu fatu tuanga yate. Lawa fionga tamai tai Palemia. How do you feel knowing that, you know, so close to the elections and as a leader, knowing that your party is divided in terms of support at the moment? Well, I feel regret. Ile mea le ia fuafuanga ia e tape natu ia to te ungo tu la fono le famsinonga o tape nanga me o whenga palota ia o le toe whetuna inga o matanga ruenga. I mean, so, you know, I feel regret. Well, afa pe ese pe fea o le ale mwhai ona whaauau le porkala me lea. But o mea watutuku, you know, mai e tasi ale mea tonu ai fo ilo ma fau pe afa o le fua fo ile mai ata o polala wa unga yo inga fai pa o atu I taile Palemia. O ile tu
Hoi lea pe o te manao. Hoi lea hoi lea e to e watu hoi le malo se tūranga whale tonu. Pei hoi le ntato o mai i le mai au le parota. Do I want to put the country through something like that? Hoi le i le kauma whainga e whaawau. Wa pe whaawau e le ia. I mean, we might make deals, we might do this, we might do that, but ele ngā kia o le aia ia whainga whaile te tono le li o whai, ma whai pule. So, o le au te mātai tuin, whailea, pe o le ala options e te tauona o vai ai. Ale mea ale watu ai pēr pe o nā maila o whasal nau. Whaile, o mea tutupu. Ale ai alo mea e whaangasoro ai. O le tele ala e pa u mai le pasenga o whaipule. Ia, tu mai pēr le pasenga o whaipule. E whai mātou le whai un. O whioko la te pasile tasi. Mai tau mai ala tunu o le ua vā le whonga wa ai lau tau vāanga wha upu whaile tu le whoi. Sila mai fo ele tunu ia upu tu sao. Tu lou lo whionga o lo tau i tu pā o le pae ma le aulie. Ma fola tu lou ia vāanga upa. O i se tō whai lo whionga e te ule lo toi whale le vāanga wha upu whai le mai tau mai le tunu. O te leiloa, po le atua ngā teu e te wai. Pea whapea, o le mea moni aia, e le fia muli le tu la fono. Le vaenga, a oa aia, o le foina mātou o whatasi uma, mo moli atu le tunu, o mātou te sāwa vali tu la fono. A le lau o mai tutu le malo, ai whai atu lo ono le wa fia le sitangata o mātou, o i le aila tauna ese le mea e whai, because that's fundamentally, le mele e tupu i. O le vaenga foi lan mātou vaenga, e le o sta ita i mālosi, e whao ngalo pawa, e whai e le mele e loto iai. Ja, whaftai mo le awa noa, ja. Lawa fionga o lau fesili, wha mole, o le malama lawa fionga le tulafono, ia e masalo i leo malama ia le isi vaenga o lau vaenga wha upo whai tulafono. O le asa o e tali le tu langa lawa fionga wa le sa tam whai se tusi ave e se lawa fionga mai lau tofinga. Ia, ele ia se me tupo, el malam na maule arue whaitau. Ia, ma talano i tangata e malamana. Langi e tau, mausik, lang, le ai le se ma felo inga male tai o le tuangai ai le tau mate tau no fai se ma felo inga e al tu langa masani ai me se pa loma se fontanga le Palemia ai me se le fono mo le tau sangal ni e me tau le committee o ngadwenga e la e tai o le Palemia e le speaker me manaisi sui fatulanga il por kalame al Palemia ia o le siava nona e feiro ai o te manatu i le tulanga ai o mei e fa vesi ni ia ele alofia le fatala noa o le taitai o le tuangai ona o le sivaanga tele na o le Palemia mai o sia mato mta ukule la o tutai So e tau mawhai atu. Ona o le ola tamai fo i leisi fono le Palemia ne talo sia. Ona o le tele ia e iai ia komiti wha Palemia. Le ana o tātou whaalongolongo mwha fonga e le tātou tunu. Ile i mawhai ona au sia pe wha malieina a lātou li poti. Ma wātu iai le whautuanga e oe wha mai a mai a lātou li poti mo le fono la tamai al Palemia. Ia mai si vaengo o tau folofulanga. A o tula i mai mausali mai le amatanga mai lava. Lewa wa ai atu lava. Pe folinga e le tau nuu mai o le ale mai. O iai se popo le ngau lau fionga i taita inga leitu. Vai o ame. O ngā nue ngā Palemia, ai elo se metu.
ia ole foi le e fua ia ina le whaawau ma le whaawau. So te rei loa la po la tonu le winga o lau fisiri. Awa a whapea o le whairoa inga ala Palemene e tala no ina ilo tofi Palemia e nisi mea i tu atu o le melma. Ia, o le mwhai ona whaawau, pe o le mwhai na whaawau e ia implications mo le ngadua ngad Palemene. Kere lo la po la le... Alena e tele ma o mai le fisili ale tene le. A whapea e se mea o manatu ai foi lea e pe iso regret. Yes, my regret is. Ole ale mwhaina whaawau ia por kalame nei. I've already said that, so I don't know what else you want me to say. Whaftai lava mo le awa noe lawa fionga te mai tai Palemia. Ia o le fesili muli lava mo lawa fionga. Wha mo le mole lava. I suinga ia, fesuia inga ia sa whai nei o a fionga I minsta o lau ka peneta. O iai se wha moe I a fionga I minsta fo o le ato fia. O le ato e fetu una ia I matanga luenga ia sa I lalo ta inga a fionga I minsta lea ua mawai atu. A mo le mole lava lau fionga. Ai longa, ai foi ni fetu na inga ni me laiti a o mtanga wenga autu ai e fau fale mai ia suir cabinet fo. Ole ile tunu ia ai mai se foi la o ni vaenga ele no le wo fa malolo minista ia mai se foi o le wo fa malolo minista o le matanga lo ngoti na matamaita AFP fa APF ia polo keti fo ia tasi miliona le fa mo tu malo pe o le ap e minista suia o le melna le Naomi ai le suia tu fa wa pe nga duenga ia pola le umi mfe fa wa wai pai lo fionga bueno fa sa ni so swinga le o le afai lu mame o mautafono pe mfai ona e fa pulo sina vai ngole tu lang pa mal se ilongo atu le me fai ai sekia pa fetai mo le fisit Yuk. Yo quase fai la cara. Na ua mai moa whaafonga mai lo tātou atu nuu whaasalalanga tu sa o le TV iwa ma le tu ai pil si ufonga o Samoa ia ele whaasalalawina atu mai le maota o tate nei songi o le a wheloa inga le fionga le tamai tai Palemia le tai o le malo le fionga ia Fiame Naomi ta afa ma le vasenga o Tusitala I Samoa a wale wha amala malamaina I fesili e pe ona fesili ngia ele mata upu e pe ona ia I fesuia inga alo tātou malo ia ma o tātou wha asalanga tu saona ma ine le tate ai mo le taiminei manu te leina le nei aso Samoa toi tali watu I le ofisa au tu I mulinuu